Selam alejk i dobar dan poštovani gledalci YouTube kanala Produkcija Željezno polje. Evo kao što vidimo u Bosni je pao snijeg, pa ćemo malo snimiti kakvi su to putevi kroz naša sela, neočišćeni i zapušteni. Trenutno se nalazimo u selu Balačići, Željezno polje, opština Žepče, Zeničko-Dobojski kanton, za sve gledalce koji pitaju i ne znaju gdje se to nalazi. Evo vidite kako to selo izgleda kod nas. Januar je 11. januar 2024. Vremenski uslovi su malo za voziti nepogodni. Mnogi se gledalci pitaju, tamo u komentarima pišu, možete li malo opširnije vaše mjesto da napišete. Pa već smo u izradi, radimo neki video o Željeznom polju koji će opširno sve vam se kazati u jednom videu. Samo ti Mrki brzo voziš. Evo da vidimo, možemo vozača snimiti. Pa možeš, nek narod vidi. Evo nek narod vidi vozača. Kako se vozi? Samo Mrki brzo nam voziš. Čini ti se. Trebali smo snimiti vatrogasno društvo. Haj ne, vezi. Nisam ja naučio drugačije. Op. Hop, hop, pazi. Simundo. Evo ga ova, ajmo reći malo glavna cesta, ona je malo čišća nego u odnosu gore na ova, samo Mrki vozi malo sporije. Cesta je katastrofa. Ništa djeca. Mrki, šta imaš ti reći za ove naše pratite? Šta ću reći? Nek se pretplate na YouTube kanal. Pa kao bije u to pregleda. Pa moraš ti malo Mrki sporije voziti. Pa mogu, ali nisam naučio sporije. Trebalo bi sporije da voziš. Znaš da mi u Željeznom polju vozimo brzo. A vozimo mi je brzo, ali bolje da vozimo sigurno. A put nije ovaj glavni toliko loš, vidiš da je čisto suvo. Aha. Ovo je dole greblje, groblje, mezaretlje, kako ko kaže. Hoćeš moći stati tamo na ozimina da snimim ravni? Centar Željeznog polja. Evo pogledajte te zimske idile. Kako je to lijepo kod nas u Bosni. Magla i tako. Magla je malo sada, pa možda nemamo vidljivost. Evo snimit ću vam dole centar. Aj sad ćeš tu gdje se vidi. Ja. Ćeš dođi stati. Idi na krivinu tu, jest. Malo priješ da ljudi vidi natural food. Ovo što vidimo u kadrovima je hladnjača gdje se malina otkupljuje iz Željeznog polja proizvođača, naravno ne ostalo mjesta. Ovo je dole centar Željeznog polja Ravne. Možete gore. Gdje je škola, ambulanta. Ovo je gore mjestova Ravne. To sve spada u sklopu Ravni, mjestova Ravan. A ovo ovdje malo selo, možemo da se vidi. Ovo je Brižđe. Neće fokus. Ovdje sad. Aj šofir, nastavi. Narod se ovdje pretežno bavi malinarstvom. Pomalo, ne tako u većim slučajima stočarstvom, jer zato kako je poljoprivreda u Bosni i Hercegovini na niskom nivou, veliki uvoz, malo se ovdje poljoprivreda zastupljena što se tiče stočarstva. Ali eto, malinarstvo je bilo ovih vremena prošlih uspješno, nažalost sada i ta hladnjača malo zakazala. Za ove gledalce koji nas prati sa strane, ovdje smo imali velika klizišta 2014. godine koja se desila u Željeznom polju u maju, pa to je malo narod ovdje, kako da kažem, poremetilo, nažalost. Dosta je se narod od sela. Sad ćemo malo napraviti pauzu pa ću vam snimiti dole centar. Evo ga, kao što smo vam odgovor snimili, nalazimo se pored hladnjače Natural Food Bosna i Hercegovina. Sada ulazimo u centar Željeznog polja. Kao što smo rekli, u centru Željeznog polja
Nalaze se škola, ambulanta, pošta. Ovo je mjesna zajednica sa nekih oko, pa možda sad otprilike 3.500 stanovnika. Prije je bilo to mnogo više. Ali kako su bila ova klizišta, evo dole je osnovna škola Abdulehab Ilhamija, novo izgrađena sala. Ovo sada prolazimo kroz centar Željeznog polja. Dole je centar još niže. Ako hoćeš da idemo krug ja napraviti. Hajde napravi jedan krug. Za gledalce neka vidi. Kao suđe u Bosni i Hercegovini. Šta smo mogli tu udes? Kao svuđe u Bosni i Hercegovini raja se seli, pa i odavde je dosta raja ošlo inostranstvo. Vozač nam je malo nesiguran. Evo ga, ovo je centar Željeznog polja. Salam ali. Pasta, pet. Selam ali. A? Pa evo malo snimamo. 1960. Za ove što ne znaju sa strane. Koliko? 2,5 je li to? 2,400 za keš. Nisi ošao još saj? Eto ga tu na ulovu. Neš nići. Poradiš? Ajde, moramo se dogovoriti. Nisam ni ja još. Možeš slučajno E, nešto zeti? a dobro, sad protesti gore u Njemačku. Malo smo ovdje imali jednu pauzu, zastali smo. Mrki sa svojim nekim poznanicima je malo pričao. Evo centar Ravne, Željeznog polja. Idu tamo do škole, malo. Evo, ne možemo dalje, ovo je fast food. Evo, tamo je osnovna škola do 4 razreda, ova ovdje, a ova ovdje velika, sad stani malo, nemoj mrtati mrki. Ova ovdje velika je do 8 razreda, evo, mjesna zajednica Željeznog polja. Idemo dalje. Snimatelj nam, vozač nam brza, voli brzo vozi, pa ne možemo ufati kvalitetne snimke. Ali eto, trudimo se. Eto, fast food VIP. Fast food VIP. Da ga reklamiramo malo. Nećemo naplatiti reklamu. Halal bilo. Halal bilo od nas. Sad ćemo par slika dole opet, znaš, pokazat ću malo da vidim. Sad ćeš malo one stati ko Očevića da snima Očević. Tu je tamo apoteka. E sad ćeš stati ovdje dole, idi dole za ove. Da će snimi malo džamiju, da vide ljudi gdje je napravljena džamija. Jedna je bila, se krenula praviti, jel? I kad su stani tu. I kad su bila klizišta, ona je srušena, jel? Temelj. Ba se napravila novo. Ovo je selo Očević. Evo, vidite ovu džamiju. Da fokusira. Gdje se ona nalazi. Zaista na teškom terenu je napravljena. Blizu jedno veliko klizište. Pogledajte. A ovo vam je zaseo Očević. Zaseo Očević, ovo su dole ispod grablje. Evo da vidimo ovdje novonastale grafite, da ćemo moći fokusirati. Bosna je uz Palestinu. Armija Republike Bosne i Hercegovine i palestinska zastava. Eto, poštovani gledajte, u ovom prvom videu. Doviđenja, prijatno, Allah imanet i do sljedećeg videa. Pozdrav i sve najbolje.